Kim tongda turib 3 marotaba, tunda yota turib 3 marotaba ushbuni o'qisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأعوذ بك من شر ما صنعت deb 3 marotaba aytsa hamma gunohi kechiriladi. O'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kiradi dedilar. Buni otini Sayyidul Istig'for der ekan.